সিহঁতৰ কামৰ দক্ষতা দেখুৱাব নোৱাৰে। ৰাইজৰ আস্থা নাপায়। ৫,৫০০ ভোটতে BWP জিকি গৈছিল। মোৰ নম্বৰটো হেৰলেম নাম্বাৰ বুলি কোনে ক'লে তোমাক? স্যাৰ এইটো ৱেবছাইটত পাইছোঁ মই। আৰু কথা खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारखि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आंनि गोसोनि साननायफोरखौ शेयार खालामलायनो थाखाय गोदान भिडिअस लानानै फैबावबाय। दिनैनि गिबिसिनथार भिडिअआवहाय जोङो UPPL नि CM प्रमद बर' सारनि भिडिअखौनो जोङो लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन। नैथियावहाय जोङो BPF नि मावथिफोर यानिकि क'क्राझार प्रेस क्लाब लुनो नागिरनायाव बुफाय बुसि खालामनायनि सायाव एसे जों बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जइन्ट सेक्रेटारि ना बिथां जइन्ट सेक्रेटारि बिजिनि कलेजनि सासे फरायसाया फन खालामनायावहाय मा बाथ्रा सावरायदों अडिअ रेकर्ड खोनासंब्लानो जाबाय। बिनि उनाव ससे आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। ब्रैथियावहाय माइनरिटि सानै सुबुङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। जोबनायाव मुनमुन ब्रह्मनि भिडिअ रेकर्डखौ खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव खोनासंदो UPPL नि CM मा बुंदों। কত গৈছে মানুহবিলাক উচ্ছেদ যি কৰিছে এই মানুহবিলাক কত গৈছে ইহঁতক স্বৰ্গত পঠাইছে না পাতালত পঠাইছে এই যে উচ্ছেদৰ নাটকবিলাক চলি আছে তাত এই মানুহবিলাকে বছৰে বছৰে উচ্ছেদ কৰা মানুহবিলাক কত গ'ল অসমতো আছে তো এই নাটকটো কৰি পেলাই কি কাৰ কি কিমান লাভ হৈছে এনেকুৱা নাটকবিলাক একো কৰি লাভ নাই অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা সকলো অসমৰ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষা দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব এই সকলক অধিকাৰ দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব আৰু UPPL এইবিলাক কত গণ্ডগোল হৈ আছে কত ভয় ভিতৰ ৰাজনীতি হৈ আছে এইটো শেষ কৰিবলৈ এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু হিটো শেষলৈকে আমি আগুৱাই লৈ যাম অসমৰ নাগৰিকবিলাকক ন্যায় দিবৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম চলাই যাম। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों लाजिनांथाव बाथ्रा रायजोफोर इभिक्सननि बाथ्रा बुङै बुङै नाटक देखायै ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंमोनाबो बिथांमोना लाजिदोंना लाजियाखैथाय नैबे जुन दानावहाय बिथांमोना इभिक्सन खालामनांगौनि स्ल'गान दङमोन नाथाय सिरि जाजोब्बाय। फारसेथिं जों खोनाबाय खाम्फा बरगयारिया मानो डाइरेक्ट ससियेल मिडियायाव खोन्थानानै होबाय जोंनि BTR आवहाय 2003 निफ्रायनो गासैखौबो लाखिजोबनाय जागोन होननानैहाय। अब्ला माखौ लानानै इभिक्सन खालामनो नागिरखो दिनैनि समाव आरो जोङो लाजिथावना बाथ्राया बेबो दे আমি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছো অসম চৰকাৰ অসমত ইভিকশ্যন কৰি আছে কিন্তু অসমত ইভিকশ্যন কৰাৰ মানুহ আহি ফালে আমাৰ BTCত অসমত ইভিকশ্যন কৰিছে BTCৰ আহি ফালে বহিছে মাটি দখল কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী থাকিবলৈ হুকুম হৈছে থাকিবৰ কাৰণে হুকুম দিছে আমাৰ BTCৰ কি BTC অসমৰ নহয় নেকি BTR অসমৰ নহয় নেকি BTCৰ অসম BTR অসম তো অসমত ইভিকশ্যন কৰা কি লাভ আছে আৰু যদি আপুনি অসমত ইভিকশ্যন কৰাৰ পিছত আমাৰ BTRত ইভিকশ্যন না কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ BTR কি সেপাৰেট বডলেণ্ড কৰি দে আমি কিবা কৰিবৰ পাৰে হয় না নাই লাছৰ কথা আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজি আপনিও লাছৰ কথা আমাৰ BPF CM হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লাছৰ কথা আজি আমি শুনিবলৈ পাইছে ইভিকশ্যনৰ নামত কিবা পলিটিক্স কৰিছে কিন্তু ইভিকশ্যনে কৰা নাই আমাৰ BTCৰ ইভিকশ্যনে কৰা নাই যিমান অসমত পৰা খেদাই আছে আমাৰ BTRত আহি বহিছে কি লাভ আছে নংগোনা নङा रायजोफोर मा लाभ आसामाव इभिकसन खालामदों BTRआव फैनानैहाय जायगा लाफैदों माथो लाभ जाखो आसामाव इभिकसन खालामनायालाय BTRआबोथ' आसामानो दा बेफोरखौ बुंला गाज्रि मोनो नाथाय लाजिनांगौआ मिस्टार मेम'रेन्डाम नोंथांमोन थांनाय UPPL नि समावबो 1 लाखनि बारा बेयावहाय जेब्लानाखि अर्डार फैखादोंमोन इभिकसन खालामनो थांनो नागिरनायावहाय BPF पार्टिनि मावथिफ्रानो न' लुनानै होनो नागिरदों इभिकसन खालामनो नागिरनाय समावहाय अब्ला बे इभिकसना जाखाया दा बिनि सायाव रायजो राजाफ्रालाय माथो बुंगोन नोंथांमोननि सायावसो रायजोफोर बे समाव नैबेनि सायाव एसे बाथ्रा बुंगोन आं बिसिनि भिडिअखौ हगारनांगौ होननानै आं सानला बिनि सायावसो आं बुंगोन
ओरैबायदि गोहोगोरा पावारफुल BPF सरकार आरो CM BPF नि CM गायसननाय अन्थाइ खाम्फा क'क्राझार प्रेस क्लाब दा बे प्रेस क्लाबखौहाय लुनो थाखाय जायगा होजायै बुफाय बुसि खालामजानाय सोर जाखो बेलाय रायजोफोर बर' ना हारसा आरो जों खोनानो मोनदों बे हानि फोरमान पत्रआ बिसोरनावनो दंखायो अब्लाबो माब्रै बेबायदि जायगा होजादलायै माब्रै बेबायदि बुफाय बुसि खालामजाखो हयथ' बर' नङा हारसा जानो हागौ नङाब्ला बर'जों बर'ब्ला बे बुफायनाय समावनो दावराव जाखागौमोन हारसा बियो बेनिखायनो जेबो खालामनो हायाखै जानो हागौ इयुनाव नुसिगोन रायजोफोर ना मा बुङो डिटेल्सखौ उनाव मोननो हागौ ना बिनि डिटेल्सखौ नाथाय आं साननाया बेसो मोजां खामानि मावनो थांनायावहाय बर'ब्ला मानो हेंथा होदों आरो जुदि बेयो हारसाब्ला सोरनि पावार मोननानै बेबायदि खामानि मावनो हादों बर'नि जायगायावहाय नैबेखौसो आङो सिन्था खालामनानैहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों रायजोफोर थामथियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जइन्ट सेक्रेटारि बिरफुं नार्जारि बिजनि कलेजनि सासे फरायसाया बिथांनियावहाय माखासे कुइसन सोंहरदोंमोन फननि गेजेरजोंहाय दा अडिअ रेकर्ड ओंखारदों नोंथांमोनाबो खोनासं बिथाङा मा रिप्लाइ होदों হেল্ল' আপুনি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৈ আছে ন ঠিক আছে মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মানে মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো কমপ্লেইন কৰিব আপোনাক কল কৰিছোঁ কি প্ৰব্লেম মানে যিটো ছামাৰ পৰ্টেলত মানে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ বেক এৰিয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই পে'মেণ্টো কৰিছিলোঁ 900 মান তো সেইটো পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছতো ছাৰ আমাৰ কলেজত ছাবমিট কৰাৰ পিছত কৈ আছে এপ্ৰুভ হোৱা নাই তো ছাৰ চেক কৰিলোঁ যে এইটো পেইড অলৰেডি পেইড হৈছে তো ছাৰ মই আজি কলেজত আহি কিনে আকৌ এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লগা হ'ল 900 মানে সেইটো হয় ছাৰ হেল্ল' ছাৰ বিজনী কলেজ এইটো মেটাৰটো কলেজে চাই ছাৰ কলেজত কৈছোঁ ছাৰ কৈছে যে এইটো আমি নাচাওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিহে চাব কাৰণ এইটো পে'মেণ্টটো সেই পৰ্টেলতো ছাবমিট হয় ছাৰ আৰে পৰ্টেলত চালেও হ'লেও এইটো বস্তুটো আমাৰ পৰ্টেল নহয় না এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্টেল আমি কেনেকৈ গম পাম এতিয়া ছাৰ তো বস্তুটো ৰিফাণ্ড বুলি নাপাম নেকি এইটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপালক এপ্লিকেশ্যনটো দি দিয়া ছাৰ কলেজত ক'লে ছাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কয় আৰু আৰে বাবা মই চিনি পাওঁ নেকি তোমাক কেনেকৈ আমি চাম তোমাক থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আমি কৰিম নেকি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ পইচাটো জমা নহয় না জমাটো হয় দিল্লীত তাৰপিছতে আমি আনিব লাগে পিছত আমি কেনেকৈ চাম ছাৰ যি হওক মানে আপুনি কমপ্লেইনটো দিলোঁ মানে আপুনি এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ বুলি হয় এক্সামিনেশ্যনৰ এইটো মোৰ নাম্বাৰটো হেৰলেম নাম্বাৰ বুলি কোনে ক'লে তোমাক ছাৰ এইটো ৱেবছাইটত পাইছোঁ মই আৰু তোৰ কথা ছাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছোঁ এইটো নম্বৰটো কাৰো পৰা লোৱা নাইতো ছাৰ মই ৱেবছাইটৰ পৰা খবৰ দি আছোঁ এতিয়া आंबो लाजिनाय मोनदों नोंथाङाबो लाजिनाय मोनदों जानो हागौ आरो मान सन्माननि खोथा दङ सासे मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय मुलुगसोलोंसालिनि जइन्ट सेक्रेटारि जालायनानैहाय गोरों गोरा जालायखानानैहाय सासे फरायसाजोंहाय फनाव माबायदि रायज्लायहरनांगौ बेनि बिहा जेबो आइडिया गैयाब्ला सेक्रेटारि जानानै जेबो लाब गैया मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन जाथिया मान सन्मान गैयै जायो मिथिबाय दा बे अडिअ रेकर्डआ जेरावबो गोसारजोब्बाय आरो जोङो मान सन्माननि खोथा दङ मुलुगसोलोंसालिनि सेक्रेटारि जालायनानैहाय सासे फरायसाजों माबायदि बाथ्रा रायज्लायहरनांगौ बेखौ बियो रोङाब्ला बेखौ जइन्ट सेक्रेटारि दोननानैहाय जेबो मुलाम्फा गैया ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बिथाङा बुंहरनो हागौमोनब्रा दे आङो नायबिजिरगोन आङो एसे सिन्था खालामनोसै नोंथाङा इयुनफ्राव कल खालामफिननो हागोन बेफोर बाथ्राखौबो बुंनो हागौमोन दा बेफोरखौ बुङालासे उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंहरनायसो जोङो खोनानो मोनबाय रायजोफोर मिथिबाय दा लाजिसिंसिं बर' जाथिया मिथिबाय दा बिसोरबायदि मानसि थायोब्ला बर' जाथिया सेवहांगार जालांजोबगोन दा बेफोरखौ जों सिन्था खालामना नायोब्ला रायजो राजाफ्राबो बिजिरनांगोन सरकाराबो बिजिरनांगोन ना मा बुङो रायजोफोर खोनासंदो दाना माइनरिटि सुबुंफ्रा मा बुंदों নিজৰ ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাৰোবাৰ অভিযোগ কৰিলে যে তেওঁ যে বাংলাদেশী হ'ব এইটো ভুল ধাৰণা 2 নম্বৰ চাফানগুৰি গুমাত নামৰ এটা জেগা আছে এই মানুহখিনি খুব নতুন মানুহ
আজিৰ পৰা যদি 10 বছৰ আগত আপোনালোকে ইয়াত আহিলেহেঁতেন তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পালেহেঁতেন যে ইয়াত কোনো এখন ঘৰ নাছিলে নতুনকৈ হঠাৎকৈ আহি ইহঁতে গজগজীয়াভাৱে ইয়াত বসতি স্থাপন কৰি লৈছে ইহঁতৰ প্ৰতি আমাৰ 100% ডাউট আছে যে ইহঁত আমাৰ সঁচাকৈ আমাৰ এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হয় নে নহয় गुमा बियाबाव होनना बुंदों गुमा समस्थियावहाय आन्ताज आली आरो रकिबुल हुसेन सानैजोंहाय बिसोरो थरख' होदलायदों नों सिगां फैदों आं सिगां फैदों नों माब्ला फैनाय आं माब्ला फैनाय नाथाय बेखौहाय बिसोरो सावरायलायनायनि अनगायै बे बाथ्राखौहाय बर'फ्रासो सावरायनांगौमोन बर'फ्रासो बेखौ नायबिजिरनांगौमोन बे गुमा समस्थियावहाय सोर सिगां फैनानै थाफैदों आरो माब्लानिफ्राय बिसोरो बेयावहाय जायगा आवग्रिनानै दङ बेखौ नायबिजिरनांगौआ बर'नि लिडारफ्रासो सरकारासो रायजोफोर नाथाय बिसोरो साफा साफा लिडार जानाय हिसाबै एरियानि लिडार जानाय हिसाबै बिथांमोना मा गावसोरजों गावसोर नारज्लायदों दा बेखौहाय मुनमुन ब्रह्मआ कन्ट्रल खालामनो हायैखौबो जोङो नुनो मोनदों बिगुमैनि बिबान हरनायखौ मुनमुन ब्रह्मआ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै आरो मुनमुन ब्रह्मनि बुंनाय बाथ्राखौहाय बिगुमैया एक्सेप्ट खालामनो हायाखै साथामबो एमएलए जानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोना माब्लाबानि समावहाय दुमदाखाल हांगामा सोलिगोन नायबायल' था मुनमुन ब्रह्ममोननि गेजेरावबो दानिया भिडिअ रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासंदो मुनमुन ब्रह्मआ मा बुंदों मोटকৈ কোন বেছি বিপিএফ আছে মহামাৰী হেৰিত জলাবিলাক পৰ্বতজোপাত মোটকৈ কোন বেছি বিপিএফ আছে আছে মোটকে মই মুনমুন বাইদেউতকৈ বেছি বিপিএফ আছে কোনবা যদি যোগদান কৰিছে মুনমুন বাইদেউক ভাল পাই পেলাই যোগদান কৰিছে কোনবাই যদি আহিছে মুনমুন বাইদেউৰ পৰিচয়ত আহিছে মুনমুন বাইদেউক সহায় কৰিবৰ কাৰণে সিমানখিনি আন্তৰিকতা আছে আৰু সিমানখিনি ডিসিপ্লিন মানি চলা আমি বিপিএফ মোটকৈ বেছি বিপিএফ আছে কোনবা মই যেতিয়া পৰ্বতজৰাত বিপিএফৰ দায়িত্ব লোৱা নাছিলো পৰ্বতজৰাৰ বিপিএফৰ অৱস্থা কি আছিলে পৰ্বতজৰাৰ বিপিএফৰ অৱস্থা কি আছিলে আপোনালোকে সবে জানে 5,600 ইউপিপিএল বেগ ডাবল পিজিটিলে ডাবল পি দাঁড়ালেও কন্টেস্ট কৰিলেও হিজিকে বিপিএফৰ কৰ্মীসকলে সিহঁতৰ কামৰ দক্ষতা দেখুৱাব নোৱাৰে ৰাইজৰ আস্থা নাপায় 5,500 ভোটতে ডাবল পি জিকি গৈছিল ক'ত বিপিএফৰ প্ৰতি আস্থা থকা মানুহ আছিল তেতিয়া